Difurong supia long coursing tirang injal kat tang det pen pina chiklu radatum chileng long bom. La sojong radatum pina an kachileng ke joy ke sitami long. Bonta coursing tirang injal kap alum difu head post office athing nomad Mahatma Gandhi Park na pen Karbiang Long Termas Council adonri anti palidamji aphan towar along kai ti lang kachikeng plaka jong radatum kachileng atisung chitong nang koklu. Athi arba kijang te post office atheng no langkang lo majau gari motor kachileng chi aphan radatum akisung chitong nang. Laso puthak kidam ta pai pa ni phai ne ke par ni lumbajong youth development committee satung pen Karbiang Long Autonomous Council atung aphan prabjin pen lang ke pali anordong kasalam ra laso kisung pen ki pajok ji aphan CM Dr. Tuliron Rong hang aphan phirang ke atheng no pen pachini pon. Itong kopi po sa arjap nang kuang mapu dak post office atheng no mak sila dak langbi pul arve kijang no pulo te dak gari motor te damun es set an pini dak konsil atheng no marlo dak tame kopi po se Karbiang Long Termas konsil atum tame dak CM EM MP MLA tuna so tuar te kidam lo te kopi po se dak langding lo te Karbiang Long Termas konsil ma dak taun committee ma dak PWD department atum tame kopi po se dak kelang ding athemana mane ki klobang da dolo ko mane scooty ko mane bike mane akeng hongklia elto puno ma market 100 tum puno ma ladak ki klobang da dolo dam pun set ada lasila sonsi Karbiang Long arbe ki thelo pote ki dam maseun elo da Hapu Mahatma Gandhi Park pen kasa stadium an rat atum mission pen kachelengji tobar kasalamji aphan tami phirang ke atheng no pen pachini pon la pen BJP sarkar atum development puningje chotkali akam ta paklang thapusi LYDC amai pen ninje pon pen pen laso angha laso alang bang pini pen ma penap ma punrogo stop prang laso alang bang pawer nang pu bang si ni tum pulo me lang tami hije me bus stand pen non hak dom pura lo di ho di pu ho dom pura lo hije me lang ang kili wan ale litring alang tipping alang hije me bus stand pen ek dom pura de arbe ke thelo bote lang no da khangja lasi ni tum dong bajong youth development committee ma LYDC asong na hin bank nang kaniye kang tum ke la halo Karbiang Long ASEAN tulam rong hang ake hai nang li prabjin pen la so tuara bang dak pen post office pen up to jon torong pi ahem ana tame kokali bang prabjin pen punrogo sto prang bunai bek nang po munitum ke la kedam kewang ko ani ke koso lasi prabjin pen la so aing han mana so tuar bang bunai bek nang po la so alang bang prabjin pen la so alang bang titinang po bang sini tum dak longgojong youth development committee pen nang curi iglo News report KTV News